Ne, sam. Pisa, ne, samo kompjuter. Tu sam mazao uvijek, dosta čak. Zapravo Petar cijelo možda kad vidi predstavnika kluba rekao da onda mora biti no, ja sam mislio što je tako. Kesovskom unija ako je od pomoći sve lahko uslišiti. Mora biti, kako se reče, zna po svoje, tu se jasno. Ti je ispovedao, uđuješ i tu da ne staviti.
Brava, mi blocca il robo, lui sta cara. Ja, sam nemam. Kaj narediš? Pa nemam gumba sam. Ni v redu. Kapo ti gumba. Ja imam vse gumba. Ja, pa Zdaj 2 minute. Ja, to nimaš za vlek. Dobro. Nimaš za vlek, ampak ne tam. Ja, dobro ide! Diči, kam! Bravo! Dobro.
Bravo! Oh yeah. Golmana. A povjera ne na izveni, ali ma non è pure il problema, questo non è la strada che ogni prima come dava una se non vuole problema perché Thank you.
Ja. Halo? O. Ja mi je dobro, ja to rekao na to još. A to pa ne vem, to mi je dobro igra. Se dvome konci nekje. Če bolj znaš, nekom ti dođeš u sponu. To je kao polku.
Bliže tam, Polo! Bliže tam! Bliže, Polo! Bliže tam, pojave slota, ja bliže! Gibaj, ja, nemo, zaletite, nemo čak! Nemo čak! To je govorna mina. Kao bio. Bliže!
Jest poszedł dalej. Devi lanciare gol! Bravo!
Da, ja, mislim. Sani su meni biti. Sani su meni biti prema ništa ne biti. Peri, praši Dobro. Kadeti ovdje naši. Ja znam ne bi. Treba nešto spiti. Črta Vuk, poreze hrbe, druga žena.
Žiga, sve vodi, žiga!
Spivate drugi šok, hej! Ludi se! Jasno! Ah!
Ma zdaj se odločil čak i ti poprašal, lahko to lih po telefonu gore sa mislim po poti gore sa Pjetar in Marko govorila. Glede finala pokala na Pokimprej. Se mi zdi 25, da mora biti četvrtki. Ja, to se već naprej. Ja, već na 25, da mora biti puno števati. Žala se malo dobim. Maha tle, ne? Bravo, mislim da... Kud da tista riječ na veni? Ja, ni več dosta, ne? Ja, ni da je Pjetar dela razprešati. Ja, ni starše od datuma govori. Ona ne more biti 40. Ona Ko Pjetar se si slišao kole, ma mislim da se zdaj da ni. Ja, ma dobro, što je skoro. Se ni menja nič. Ja,
Čekaj, meni ne tiče tam mladinci, to tudi ja, također ne rene kamere. Outsider, ne bi jaz gledal Rafa Kosta. Si videl kaj? Izio. Ja rekao Fabio da je dobro živi, da je umrne kaj. Drugo žene ispočeo trik. Kako Rafa? Dobiš envački trik na pamet, ne? Mislim, kako pride. Ja, bravo! Mati se, evo govori tam Zabila naše! Naše! No, ne, čisto je strašno tako. Treba zapira, što se zledu plena teka. Ja, to sad mi mogu. Ja, vjerujem u nogu. Ja, što smo, že tam zvezde, če nisi Ajde, nova! Ej, koji šanta! Tri cartoni, come no? Uno in qua,
Luka, Polo! Polo! Če bi ga kresno zadnji, veš kako bo. Sam sam na tvornici borio. Šestih je trening 5-2, ne? Kaj ti govoriš? Prosto pomagaj ti od zadnji, prosto ti se levo, ker je pada. Prosto, ne zdaj, robi je sve. Gomza! Mi Gomza! Vidio goluće, si vidio goluće? To je majstor. Tuti hod kudi, hvala dana. Znamo 2-0. Drugi polčas. Še jedno 15 minuta, 13-15 minuta.
Postavi se hitro, Mačo! Evo! Pasti! Pravi vi! Bravo! Bravo! Quase cartão! Ja, Slav, jedno, jedno! Jak, Slav!
Ajde še malo, dej. Gas. Polo, pista! Bravo, bravo, vjerno! Vjerno! Mađo, Timo! Bravo, Kosto, dobro je. Angel! Ja? Misliš? Kosto, daj, Kosto, sjednice, Kosto, pusti ta! Koliko je rabi, hvališ po me! Gore vidi sam! Nemo hvala! Brani Pavić.
Ja bez omizeli. Aron. Bravo, bravo. Gdje si počeo, gdje si? Ne vidite izgleda tata. Angel! 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 Vini offside.
Vidi, sad niko nekaj te ne može. Pisku, konca da baš pisku! Mura!